reka ndagusabe wewe umaze kugirwa amahirwe n'Imana kabugeze mu ngoro y'Imana ubyaguruke tugiye gutangura gusenga dushima Imana tubwire Imana ko Imana yatugiriye neza kandi Imana yaduzigamye muri rya joro ikatuzigama mu mayira mbega yagiye dutandukanya mu buryo bugiye butandukanye. Mana ugira neza kandi Imana uhambaye, Imana yo kwizerwa kandi Imana yo kwizigirwa, uri Imana ikomeye kandi Imana ihambaye, uri Imana yo kwizerwa kandi Imana yo kwizigirwa. Nta yindi Mana ikomeye ihambaye imeze nkawe Yesu, niwe wenyene mugira neza Mana ukomeye, niwe wenyene kibirenge kizima data twese muremyi isi n'ijuru, urahambaye mwami. Bumbura akanwa kawe ushima Imana. Ego Mana, ego nyakora ku ngoma Yesu, uri Imana ikomeye kandi Imana ihambaye, Imana yo kwizerwa kandi Imana yo kwizigirwa. Mwami Yesu tugushimiye tugukomeye amaso menshi mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Tugiye kuba umwanya mwiza rero guca bugufi imbere y'Imana, dusabe imbabazi n'ikigongwe kugira ngo Imana itubabarire ibyaha byacu. Mana ugira neza kandi Imana uhambaye, Mana yo kwizerwa kandi Imana yo kwizigirwa, uri Imana ishoboye byose kandi uri Imana ihambaye. Turafukamye imbere y'amaso yawe kibirenge kizima, dufukamye imbere y'amaso yawe Mana ngo tubabarire ibyaha byacu byose, tubabarire uko tugenda, utubabarire uko tuvuga, utubabarire inzigo isari igono Mana, ubusambanyi, ubusuma, ububeshi, gukora ibyaha bitandukanye imbere y'amaso yawe. Mwami Yesu twage dukora ibyaha bitari byo imbere y'amaso yawe. Nta yindi Mana ikomeye kandi Imana ihambaye, Imana yo kwizerwa kandi Imana yo kwizigirwa atari wewe nyene kibirenge kizima. Senga cyane usaba Imana ikubabarire ibyaha, senga cyane usaba Imana ikubabarire. Namwebwe mudukurikirana kuri kamera nimusabe Imana ibababarire ibyaha. Hari ibyaha wakoze wibuka
hari n'ibindi utibuka, ariko ni umwanya mwiza tubonye wo kongera gusaba imbabazi n'ikigongwe. Tubwire Imana ati Imana twaracumuye. Nimba uri mu modoka, saba Imana ikubabarire. Uri mu nzu yawe, upfukame nk'uko dupfukamye, ubwire Imana ati Imana mbabarira, wature ibyaha byawe byose. Jambo ry'Imana riravuga ngo niyo yonyine igororoka, ariko ngo twe twakoze ibyaha ngo ntitwashikira ubwiza bw'Imana. N'Abaroma 3:23 haravuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Fata umwanzuro wihane kandi wihanire kureka. Fata umwanzuro wihane kandi wihanire kureka. Hari ibyaha byinshi wahozemwo, hari ibyaha byinshi ugenda ukora, ariko n'umwanya mwiza tubonye, ariko n'umwanya mwiza dusubiye kubona. Mw'izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti, inginga amaraso ya Yesu yongera kumanukire. Inginga amaraso y'umwagazi w'Imana Yesu Kristo yongera kumanukire. Muri byinshi wagiye ukora watakaze Yesu, muri byinshi wagiye ukora wapfuye mu buntu bw'Imana, muri byinshi wagiye ukora wikuye mu rukundo rw'Imana, ariko inginga amaraso y'Imana, inginga amaraso y'Umwami Yesu, inginga amaraso y'Umwami yacu Yesu, amwe yamanikwa ku musaraba ahandi Golgota, maze ngo ava amazi n'amaraso kugira ngo duharigwe ibyaha byacu. Twari abo gupfa, twari abo kurimbuka, twari abohuye n'ibintu bigiye bitandukanye, ariko ku bw'ayo maraso nibwo twabonye kubohoka, ariko ku bw'ayo maraso nibwo twabonye gucungurwa, ariko ku bw'ayo maraso nibwo twabonye gukira. Iyi saha n'aka kanya turakwinginze nyakura ku ngoma, utubabarire, 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 tubabarire Mana, wongere twandika amazina yacu mu gitabo cyo mu ijuru. Tubabarire Mana, urabe ibyaha byose twagiye dukora, mu kubikora twinyegeza abana amaso y'abantu, ariko wewe Yesu waratubona. Mu kubikora twinyegeza amaso y'abantu, ariko wewe Yesu waratubona. Niyo mpamvu uko turi, abahungu bafukamye imbere yawe, abakobwa bafukamye imbere yawe, abapapa bafukamye imbere yawe, abamama bafukamye imbere yawe, ishengero rusange twese dufukamye imbere yawe, duciye bugufi imbere y'amaso yawe. Nta kindi gitambo dufise, nta yindi nzira dufise atari uko dufukama munsi y'ibirenge byawe. Tumaze gufukama munsi y'ibirenge byawe, nawe ukatwumva Yesu, ukatubabarira. Turagushimiye muvyeyi mwiza, turagushimiye nyakura ku ngoma, kutubabarira ibyaha byacu byose, kutubabariye buri kimwe cyose, ibyo twari twakoze byose. Twizeye Mana ko amaraso yawe n'imbabazi bitubonetse ko, ni mu izina ryawe gera Yesu. Ameni, ameni, ameni. Umwami Yesu abababarire. Nimwakire imbabazi z'Imana, kandi umwami Yesu abahoze ku imbabazi ziwe. Reka uwo mwami Yesu atubabariye, tumukomera amashyi menshi n'impundu. Haleluya, haleluya. Reka uwo mwami twongere tumuzamurire amaboko kuko arabibereye. Haleluya. Reka ndagusabe ubyaguruke, tugiye kwakira umwungere muri iki kibanza. Tugeze mu gice cya kabiri cy'ijambo, igice cy'ubuhanuzi, igice cyo gukuraho wari kigushikane mu kindi kibanza. Ni cya gice kugira ngo Imana ikwiyereke wese, ata hantu namwe hasigaye. Uyu munsi Imana iratwiyereka kandi itwiyereke wese, ata kintu na kimwe isigaje. Haleluya. Wewe ucicaye rero byaguruka, tugiye kwakira umwungere. Hari inyuma ndacabona abicaye, reka nsabe n'umuntu yoba afise umwana amuheke, kugira ngo tugiye kwakira umwungeri muri iki kibanza. Kongufise n'amahoro, nakibonye ukuganza kwawe, imisozi imbere yanjye, ati Umwami Imana yampaye ukunesha. Kongufise, urashobora kuzatura mu kanwa kawe, akibonye ukuganza kwawe, imisozi
uhambaye, uri Imana yo kwizerwa kandi uri Imana yo kwizigwa Yesu data, uri Imana ihambaye, uri Imana y'igitsina Yesu muganeza abantu uhambaye, turakiye umwungeri muri iki kibanza Mana, turasabye kugira ngo imbaraga zawe zibeho Mana, tumwakiye kuko ari umubyeyi wacu, tumwakiye Mana nk'umugaragu wacu Mana, muganeza abantu uhambaye, uriho uzokwamaho, uriho urahambaye, ni wowe nzira n'ukuri n'ububasha n'ubushobozi, ni wowe uhambaye Mana, ukwabereje urashobora kubyatura Mana, ucitse intege Mwami nyakubahwa urakoze mu izina ryawe wicwi ryanjye n'ukuri umutima wanjye urabyemeza ko wowe Jesus unyikisha gusenga wicwi ryanjye n'ukuri umutima wanjye uravyemeza urabirana ko wera Jehova reka dukomere Imana amashyi mwongere muvyagire. Ni mara ya kwanza kufika hapa, tubasabe bave hasi tubakire dukomere Imana amashyi. Kwa heshima ya Mungu naweza simama, pigia Mungu makofi na vigelegele, shangilia makofi na vigelegele. Hallelujah. Ayo mashyi ni bara y'Imana tuyakome cyane. Kama makofi ni ya Mungu naweza kuyapiga. Abashyitsi bageze hano ryo rya mbere bave hasi. Wageni ambao ni mara ya kwanza wanaweza kusimama. Turakunda abashyitsi cyane. Tunawapenda wageni sana. Kandi turabishimira. Tena tunafuraha nao. Imana ibahe umugisha mwinshi. Mungu awabariki sana. Reka tubatunge ibiganza aho bari tuvuge ngo Imana ibagire neza. Acha tuwanyoshe mikono tuambie Mungu awabariki. Awatendee vema, wape pesa na maisha marefu. Amen, amen. Mwongere muvyagire. Unaweza kaa. Yesu ashimwe. Amen. Ijambo ry'Imana Yohana 3 umurongo wa 16. Yohana 3 mstari wa 16. Haravuga ngo nukuri nta muntu uzabona ubwami bw'Imana. Ni kweli hakuna atakayeona ufalme wa Mungu atavyawe ubwa kabiri, bila kuzaliwa mara ya pili. Kuvyarwa ubwa kabiri ni iki? Kuzaliwa mara ya pili ni nini? Kuvyarwa ubwa kabiri ni ukubatizwa. Inamaanisha kubatizwa. Kubatizwa ni iki? Ubatizo ni nini? Ni gupfana na Kristo ukazukana nawe. Ni kufa na Kristo na kufufuka na Kristo. Umubatizo ni iki? Ubatizo ni nini? Umubatizo ukorwa gute? Batizo naelewaje? Mubatizo ugizwe n'ibintu bitatu. Batizo inafanywa na mambo matatu. Cya mbere ni ukwihana ibyaha. Ya kwanza ni kutubu dhambi. Cya kabiri ugahindukira mu mutima. Pili unabadilika katika moyo. Cya gatatu ukabatizwa mu mazi menshi. Tatu unabatizwa katika maji mengi. Iyo umuntu abyumva nkuko nguko, mtu akisikia hivyo, hari gihe atabitahura neza. Kuna wakati haelewi vizuri. Abantu benshi dukunda kubabwira ngo mwarabatijwe. Wengi wanaomba mmebatizwa. Bakavuga ngo yego kandi nta mubatizo ibiri ibaho. Anasema ni kweli na ubatizo mbili haijawahi. Nivyo koko nta mibatizo ibiri ibaho. Kweli hakuna ubatizo mbili. Ariko umubatizo umwe wo uremewe. Lakini ubatizo moja unakubalika. Ijambo ry'Imana avuga ngo mugere ikirenge mu cya Kristo. Neno inasema weka nyayo yako katika Kristo. Kandi tuzi ko Yesu yabatijwe mu nyanja nini. Tena tunajua Kristo alibatizwa katika maji mengi. Nyanja yitwaga Igalilaya.
ameitwa Galilaya, arabatizwa wese aza kuvamo. amebatizwa yeyote na katoka. Iyo rero wabatijwe agahande kamwe, ukibatizwa sehemu moja, ntago uba ugeze ikirenge mu cya Kristo. ujaweka nyayo zako katika Kristo. Yesu arashaka yuko ugera ikirenge mu kiwe. Yesu anahitaji nyayo yako ikanyage ndani yake. Arashaka kubatizwa nkuko yabatijwe. Anahitaji ubatizwe kama alivyobatizwa. Nicyo kigaragaza yuko umwemeye. Ndiyo kumaanisha umemkubali. Kubatizwa ni ikintu cy'ingenzi gikomeye. Ubatizo ni safari kubwa. Buri mukristo wese aba agomba gukora. Kila mkristo lazima yatimize. Iyo wamenye Imana, ukishamjua Mungu, hari ibintu bitatu bigaragaza ko wamenye Imana. Kuna mambo matatu inakukamilisha unamjua. Ikintu cya mbere kidasanzwe no guhindukira mu mutima wawe. Ya kwanza mabadiliko katika moyo. Abantu bakwitegereza bakabona ntabwo ukiri wa wundi. Mtu akikutizama hauko kama mwingine. Hari abantu bakizwa bavuga ngo barakijijwe. Kuna yule anasema ameokoka. Ugasanga ni babandi bakivuga nabi, lakini bado anaongea vibaya. Ugasanga ni babandi bakibesherana. Ni wale ambao wanadanganyishia. Ugasanga ni babandi bagikora mabi. Ni wale wanatenda mabaya. Uko rero ntabwo warahindukiye. Hivyo hujabadilika. Iyo ukijijwe, wakati unaokoka, urahindukira mu mutima wawe. Lazima ubadilike katika moyo. N'imbeba ziwanyu zikamenya yuko wakijijwe. Hata panya za nyumbani zinajua umeokoka. N'inyoni n'ibintu byose bikamenya ko wakijijwe. Hata ndege na vitu vyote vinajua umeokoka. Abantu rero birasaba kugira ngo muhindukire mu mitima yawe. Watu lazima tuelewe kubadilika katika moyo. Kandi habeho kongera kubatizwa. Tena uongeze kubatizwa. Birasaba kubatizwa mu mazi menshi. Lazima ubatizwe kwa maji mengi. Bizaguha imbaraga zidasanzwe. Itakupa nguvu kubwa. Ibintu byose mubona tubamo tuba dufite amategeko abigenga. Mambo yote tumo ndani kuna sharti zina hukumu. Buri gihugu kigira amategeko yacyo. Kila nchi na sheria. Natwe rero tuba tugomba kugira ibituranga. Hata sisi lazima tuwe na vile vinatuhukumu. Iyi Bibiliya dufite niyo mategeko atugenga. Biblia ndiyo sheria inatuhukumu. Kubahiriza ibyanditswe mwahangaha. Kuheshimu maandiko mali hapa. Nibyo duhagararamo. Ndivyo tunasimama. Hanyuma ikintu kijyanye no kubatizwa ku mutwe gusa. Inayomaanisha ubatizo wa kichwani. Mucekinze mu bitabo byose bishoboka. Ukitizama kwenye maandiko yote ikiandikwa. Mwasanga uwo mubatizo nta hantu wanditse. Unakuta hiyo ubatizo haikamiliki ama kuandikwa. Ubatizo wanditse muri kino gitabo. Ubatizo inaandikwa kwenye kitabu. Niyo mpamvu Imana ishaka ko abantu benshi babatizwa. Ndio sababu Mungu anayekubali wote wabatizwe. Ntabwo turimo turashaka abakiriya nkuko babivuga. Hatufanyi kampeni kama jinsi wanaongea. Uko maze kubatiza abantu barenga 2,000 n'abandi. Umeshabatiza watu kama 2,000 na. Harimo bake hana abandi baragiye. Kuna wale ambao wako hapa na wengine wametawanyika. Niyo turiko turigisha abantu. Wakati tunafunza watu. Ntago tuba turiko turibigisha ngo tubigumanire hano. Hatuwafunzi ili tuwagunde hapa. Ikitubera cyiza nuko bagenda nabo bakajya kuvuga ibyo babonye. Kizuri ni kwamba waende watangaze makubwa wameona. Bakajya kubwiriza n'ababandi. Na wenyewe wanahubiri wengine. Jambo ry'Imana avuga ngo nuko mugende mu mahanga yose. Neno linasema nendeni ulimwenguni pote. Ngo mubwirize abantu banjye. Mukawafanye mataifa yote. Ngo abizera muzabahindure. Muwabadilishe kuwa. Kandi muzababatize. Tena muwabatize. Birasaba neza rero yuko nawe ugomba kuba umwe mu bigishwa ba Yesu. Ni vizuri uwe mwanafunzi pamoja na Yesu. Kandi nawe ukagira abandi bantu hindura. Nawe ukawa na wanafunzi umefunza. Bizaguha imbaraga nyinshi cyane. Itakuimarisha sana. Iyo umaze kwakira Yesu, wakati umempokea Yesu, ugomba kubatizwa nawe. Lazima na wewe ubatizwe. Ikimenyetso kigaragaza ko wubaha Imana. Ndiyo alama ya kumkubali Mungu. Yesu amaze kubatizwa, Yesu alipobatizwa, inuma yavuye mu ijuru irazimugwa ku rutugu. Shiwa ilitoka mbingu hadi kwenye bega lake. Hanyuma hasohoka amajambo 3. Pakatoka maneno makubwa 3. Jambo rya mbere avuga ngo nguwo umwana nkunda. Aseme uyu ndiye mwana wangu wa pekee mpenda. Nukuvuga ko iyo utarabatizwa ntabwo ijuru riba rikwemera. Inamaanisha kabla hujabatizwa mbingu haijakubali. Cya kabiri cyasohotse muri iryo jambo. Pili limetoka katika maneno. Avuga ngo kandi nishimira. Tena ninayejisifia. Iyo utaragera ikirenge mu cya Kristo, kama hujaweka nyayo katika Kristo, ntabwo nibaza yuko ijuru ryaba rikwishimiye. Siamini kama mbingu inajikusifia. Jambo rya gatatu ryasohotse. Neno la 3 limetoka. Ni Imana yari ryivugiye. Ni Mungu peke yake ameongea. Iravuga ngo kandi mumwubahe. Tena aheshimiwe.
ntabwo nzi ko muri ko muratahura icyo kintu. Naamini mnanielewa. Imana yarivugiye ubwayo, Ameongea peke yake Mungu. iravuga ngo nguwo umwana nkunda kandi nishimira mumwubahe. Huyu ndiye mwana wangu wa pekee nimpendaye tena aheshimiwe. Ibi bintu bitatu wari ubikeneye nawe. Aya mambo matatu yafuatilie na wewe. Wari ukeneye kuba umwana w'Imana. Ilitajika uwe mwana wa Mungu. Kabiri ukunzwe. Pili uwe mpendwa. Gatatu wubashwe. Tatu ukubaliwe na uheshimiwe. Iyo turiko turavuga ngo ugomba kubatizwa, wakati tunasema habari ya ubatizo, ukica amatwi ukamengo ntago bikuraba, unaua masikio labda hujasikia, hari ibintu byinshi ukenera ku Mana, kuna mengi unahitaji kwa Mungu, nayo ikica amatwi ukamengo lakini sihiri. Mungu anajifanya hasikii kuko wanze kuyubaha, sababu hujamkubali na kumheshimu. Ntashobora guha umwanya abantu bayisuzume. Hawezi mpa muda mtu amsikie. Umuntu utarabatizwa, mtu hajabatizwa, uzagende wegere umuntu, nenda usogelee mtu hariho hose, popote pale, mubaze ngo narinje, muulize nimekoma, nyereka ahantu vyanditswe, nionyeshe sehemu pameandikwa kubatizwa ku mutwe, kubatizwa kwenye kichwa. Sinzi ukuntu bizagenda ariko ntago yahabona. Sijui itakuwaje, ariko Bibiliya irabitubwira, lakini neno inatuambia kweli. Turimo turifuza kubatiza abantu, tunahitaji kubatiza watu, kandi twatanguye inyigisho zidasanzwe. Tena tumeanza mafundisho makubwa buri wa gatandatu kuva saa 2 zuzuye, kila saa 2 kamili. Turimo turakoresha iminota 45 cyangwa 30, tunatumia dakika 30 ama 40, hanyuma indi minota tugatanga ibibazo abantu bakabaza, ingine tunapea watu maulizo na maswali, kandi bimeze neza cyane. Tena ni vizuri sana. Turabatumiye, tunawalikeni umuntu wumva utarabatizwa, anayesikia hajabatizwa, kumva nawe yagera ikirenge mu cya Kristo, anasikia naweza weka nyayo yake katika Kristo. Birashoboka ko iwanyu batagutahura, inawezekana kwenu hawawezi kuelewa, wowe uzabikore mu ibanga. Wewe fanya kwa siri lile Mungu anataka, uzabikore mu ibanga, fanya kwa siri kile Mungu anataka. Hariho abamama benshi nama nabatije, kuna wamama wengi ninawabatiza, abagabo batabishaka, waume zao hawahitaji. Hariho n'abagabo benshi nama nabatije, wengine nawabatiza waume zao, familia zabo zitabishaka, familia zao hazikubali, ariko nkababatiza, lakini nawabatiza. Bishatse kuvuga iki? Nataka ongea nini? Hariho umushefu umwe witwaga Nikodemu, kuna mkuu anaitwa Nikodemu, yararongoye abantu benshi b'Ubuyuda, alikuwa naongoza Wayuda wengi. Musi umwe yumva nawe ibimvuga Yesu arimo arabivuga, siku moja akasikia ya mafundisho Yesu anafundisha, yumva kozweho ku mutima, akaguswa kwa moyo wake. Arabye abantu bari kumwe abona bari mu mutwenge, watu wakamcheka sana. Arabye familia yiwe abona ntago bari mu mutaho, akaangalia familia kaona hawatamuelewa. Umuntu wize, mwanaume amesoma, umuntu ufite ubwenge bungana gutya, ana akili kama nini, nkora ubujinga nk'ubw'abara bose, kama hii akwe kama ana akili. Arangije ngasanga Yesu nijoro, akamfuata Yesu jioni, ahengera mu ijoro abantu batamubona, asanga Yesu, akaangalia usiku watu hawamuona, akamfuata Yesu. Aragenda aramubwira ngo numvisha ibintu uvuga bikomeye, nimesikia maneno makubwa, ngo ndetse n'ibitangaza urimo urakoreshwa ngo birashoboka ko wavuye ku Mana, na miujiza naona umetoka kwa Mungu, ngo none jewe nakitwara nte, tena mimi nitajichukua. Yesu aramubwira ngo nukuri nukuri, akamwapia kweli na ararahira inshuro 2 zose, tripu 2 zote, aravuga ngo nukuri nukuri, kweli nimesema, ndakubwiza ukuri, nikwambie kweli, umuntu utavyawe n'amazi, yule asiyezaliwa kwa maji, namwe muyera, kwa Roho Mtakatifu, ntabwo amaso ye azabona Imana, macho yake haitamuona Mungu. kuvyarwa n'amazi, kuzaliwa kwa maji, nukuvuka wese, ni kuzaliwa wewe pekee. Iyo umwana ariko aravuka, wakati mtoto ntabwo akizaliwa, avuka umutwe wonyine, hawezi zaliwa kichwa pekee iyo yake. umwana ariko aravuka, lakini mtoto ntabwo akizaliwa, avuka ukuguru konyine, hapawezi zaliwa mguu wenyewe. ntabwo ari uko bigenda, Yende hivyo, umwana bavutse wese anazaliwa binafsi. birabasaba kugira ngo namwe muvuke mwese. nahitaji nyote mzaliwe. Iyo turiko turabatiza umuntu akaboko kagasigara hejuru, wakati tunabatiza mtu mkono unabaki, turongera tukamusubizamo wese, tunamrudisha yeye wote ndani ya batizo. nuko nguko kubatizwa bimera, ndivyo ubatizo ulivyo. birasaba kugira ngo nawe ubatizwe, na wewe ubatizwe. niba hariho abantu utinya, kama kuna watu naogopa, uzabikore nkuko uyu mugabo yabikoze, fanya kama Nikodemo amefanya, ubikore mu ibanga, fanya kwa siri. urashobora kuza ukanyegera, unaweza nisogelea, kambwira uti jewe ndumva nkozweho, unambia ninaguswa moyoni, ndagusavye
tena ninakusi ugenda umbatize. nenda unibatize. Tuzafata akabajaje hano, Tutashika bajaji twimanukane hara kuri Tanganyika, tushuke kwa bahari, uwa babiri hata wawili ngende nkubatize, nitakubatiza peke yako, ongere witaye, urudi nyumbani ila umekubali Yesu. nta muntu uzabimenya, Hakuna atakayejua, nta mu protokole nzitwaza, hakuna shemasi nitapeleka, uwa babiri twenyine. tutakuwa wawili peke yetu ili nikufikishe kwenye Erega na Nikodemu yabatijwe wenyine. Nikodemu amebatizwa peke None yake. cyantangaje, Kilicho we nishangaza, nta nubwo yabatijwe ku murango, wakati amebatizwa mchana, ako kanya Yesu yahise amujyana muri iryo joro, iyo wakati usiku Kristo akampeleka, amazi akanye, maji ni baridi, amubatizamo, akambatiza, arataha, akaenda, abyuka ari umugororotsi. akamuka ni mtakatifu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nutabwira umunyabyaha ko azarimbuka, Neno inasema kama hauambii mwenye dhambi kwamba ngo ataangamia, azapfa arimbutse kandi amaraso ye ni wowe nzayabaza. ataangamia na damu yake itakuwa juu ya kichwa chako. Mu nyuma nutantahura, Baadaye kama unielewe, amaraso yawe sinze nyabazwe. damu yako nisiulizwe. Ndashaka kugira ngo muze tumbigishe kubatiza, Nataka mje niwafunze ubatizo, ndashaka kubigisha rwose, nataka niwafunze sana. kuva kuwa gatandatu saa 2 Kuanzia siku ya posho saa 2 kugera saa 3 tuba dutashye. hadi saa 3 tunakuwa tumemaliza. Abantu mudukurikiye kuri kamera, Mnaotufuata kwa kamera, ndashaka nagushyiraho naryo ishuri nataka niweke masomo ryo kubatizwa. ya ubatizo. Ndashobora kubigisha kuri online, Tutawafunza gisi ilivyo. murashobora kunyandikira, Unaweza niandikia, hanyuma namwe nkajya mbigisha n'abaronderera umwanya wanyu. nanyi nawafunza kwa muda wenu. Igihugu cyose waba urimo, Nchi yote humo ndani nkakwigisha nkakubwira uko uzabatizwa. nitakufunza, nikuonesha vile utabatizwa. Turafite abakozi b'Imana hirya no hino, Tuna watumishi huku na huku. mejeje kukwigisha na mukurungikira akakubatiza, Nikimaliza kukufunza nitakutumia ntacyo kubatiza. byaba bitwaye. Yangine hakuna Mureke shida. dukomere Imana amashyi. Tumpigie Mungu mikono. Umuntu tutanditse, Yule atukuandika wumva nawe akozweho, anasikia kwamba naguswa, yatangura zino nyigisho tukazamubatiza kuri Noeli nk'abandi, anaweza anza mafundisho tabatiza kwa Noeli. tukaba tutaramwanditse, Kabla hatukumwandika nagira atya nawe ajaribu kuinua mkono wake, umuntu wumva tumuone twamubatiza. Dukomere Imana amashyi. kama tunaweza mbatiza. Komeza uzamura ibiganza byawe, Nahitaji mkono wako. 1 2 1 2 3 3 4, komeza uzamure, 5 6 Tano, 7 sita, 8 saba, 9 nane, 10 2 tisa, 3, ni benshi cyane. Dukomere Imana ni amashyi. wengi, tumpigie Mungu mikono. Yesu ashimwe. Amen. Uretse ko harimo n'abantu babatijwe batize neza, nshobora kongera kubibigisha, Kuna wengine wamebatizwa bila mafunzo, naweza nikakufunza. kuko ushobora kugira ahantu mu muhanda bakakubaza ngo kubatizwa niki. Unaweza uliza, wanakuuliza kubatizwa ni nini kwani? Kamera nk'umuhungu ejo twabajije hano ikibazo ngo kubatizwa niki, abiri yashu. Kuna yule tumeuliza amefumuka jasho. Bana yanjye, Mani bampera umugisha. Mungu awabariki. Nyaruka vuba udusomere ijambo ry'Imana mu Kuvayo ibice 4. Soma Kutoka sura 4. Mwagezeyo Kuvayo ibice 4. Umefika? Umurongo waho wa 17. Mstari wa 17. Kuvayo ibice 4. Kutoka sura 4. Umurongo waho wa 17. Mstari wa 17. Unzanira amavuta vuba. Fanya haraka ulete mafuta. Somere wumve ukuntu havuze. Mbabarira mwumve. Sikia. Kuvayo ibice 4 murongo wa 17. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Kandi uze witwaza iyo nkoni, niyo uzokoresha bya bimenyetso. Amena. Niyo uzajya ukoresha bya bitangaza. Amina. Genda wicarira, Imana iguhe umugisha. Ika Mungu akubariki. Turashobora kongera gukomera Imana amashyi. Munsi umwe umugabo witwaga Mose, siku moja
akamwonyesha mwanaume anaitwa Musa. Imana iramwitegereza. Mungu alimtizama. Imana imwitegereza atarava mu nda ya nyina. Alimuona kabla hajatoka tumboni. Ibona hari igikorwa gikomeye azakora. Akaona kazi kubwa atakayoifanya. Hari igihe abantu bakwitegereza none ahangaha. Akaangalia na sai. Bakabona ubuzima urimo. Wanaangalia maisha yako. Ntibabuha agaciro. Hawaipatie samani. Ariko bamenye ko Imana yakwitegereje utaravuka. Lakini wanasabu Mungu alikuona bazajya bakubaha kuko ntago bazi icyatumye Imana igushyira. Watakuheshimu maana watajua kile Bwana alifanya nao. Sinzi ko munahuye ahangaha. Sijui kama unanielewa. Nari mvuze ngo abantu bakwitegereje akakanya. Watu wakikuangalia. Kubera ko batazi icyo Imana yagushyiriyeho. Sababu hawajui kile Bwana aliweka ndani yako. Bakaguha agaciro. Wanakuangalia watakuheshima. Imana yitegereza Mose. Mungu akamwangalia Musa. Umunsi umwe iramubaza ngo icyo ni igiki ufite mu ntoki. Akamuuliza una nini mikononi mwako? Mose aravuga ngo ni inkoni mfite. Musa akamwambia nina fimbo. Aramubwira ngo yishyire hasi. Akamwambia weka chini. Yango nihinduka inzoka. Ikabadilika nyoka. Nuko ku murongo wa 17 mstari wa 17 niho yamubwiye ngo uzajya uyikoresha ibitangaza. Akamwambia utafanya nayo miujiza. Nakomeje kwimvira kuri iri jambo. Nimejaribu jifikiria ile neno. Sanga iri jambo lirakomeye cyane. Nikakuta ni neno kubwa. Munsi umwe igitondo kimwe. Siku moja asubuhi moja. Mose yisanze afite inkoni mu kuboko kwiwe. Musa alijikuta na fimbo. Ntabwo ari ibintu yari yatekereje. Si yale amejifikiria. Ntabwo ari itegeko Farao yari yamuhaye. Si amri Farao alimupa. Nabibutsa ko yari yaravukiye kwa Farao. Na wakumbusha alikuwa kwa Farao. Ageraho arahunga. Akafika akakimbia. Arongera aragaruka. Akarudi mara tena. Muri uku kugaruka rero. Kwa hii kurudi mara tena. Musumwe Imana imwitegereza. Siku moja Mungu akamtizama. Iramubaza ngo icyo ni igiki ufite mu ntoki. Akamuuliza una nini mikononi mwako? Arayibwira ngo ni inkoni. Akamwambia nina fimbo. Mbariza mugenzi ngo ni igiki ufite mu kuboko. Ambie mwenzio una nini? Akubwiye gute? Ni inkoni. Ni fimbo. Kuri kw'Imana. Hoja muzareke tujye mu ijuru rimwe. Mwache twendeli moja mbinguni. Umuntu usajya mu ijuru. Mule atenda mbinguni. Ni umuntu wizera. Ni mtu iko na imani. Kandi kuba ufite inkoni ntabwo ushaka kwizera ndabona. Tena ukiwa na fimbo lazima uamini. Ejo hari umuntu akomeye cyane nanjye nashatse kuvuga nari nagiye kuraba. Jana kulikuwa mtu mkubwa nimeenda kutizama. Aranjyana muri etage hejuru. Akanipeleka kwa etage kwa gorofa juu. Anjyana mu cyumba kiwe. Akanipeleka chumbani. Kibuza ntabwo nyakiriye muri salo. Niko saluni. Aranjyana mu cyumba kiwe. Akanipeleka hadi chumbani kwake. Chamaye. Tamvuga ndashaka gupisa. Nikasema nataka niende choo ndogo. Kugira nje kurara muri toilette. Ili nione na choo ilivyo. Ngezeyo nsanga hameze nk'iburaya. Nikakuta ni kama Ulaya ndogo. Nabonye ibintu bikaze. Nimeona mambo makubwa. None aramaze kugerayo. Nilipofika. Arambwira ngiye kubona mbona azanya akantu k'akaimparfait. Nikaona ananiletea perfume. Azana n'irindi cupa ku ruhande. Akaniletea na chupa nyingine kando. Arambwira ngo iyo numvishije hari abantu barimo barandwanya. Akaniambia nikisikia watu wananipiga vita. Fata rya cupa. Huwa ninazingatia chupa ninaweka hapa. Napiga chini. Ati cyo gihe mbanisha abarozi 10. Hapo nakuwa na huwa wachawi. Ati nasubira ngabanisha abantu. Nikirudi napiga 10 tena. Ukabona arimo arabikora afite umwete n'imbaraga. Unaona iko na bidii kubwa. Ati yo numva akarere kameze nabi. Nikisikia hewa haiko sawa. Fata imparfait ngatera. Nashika ya marashi ninapuliza. Arambwira ngo kandi nimereye neza. Akanambia maisha yangu iko sawa bwana. Ntawongeye kuntera mfite tubibirwanisha. Mimi hakuna naweza nipiga vita niko na Isra. Afite kwizera kudasanzwe. Naona ana imani na mtosha kubwa. Ikintu tubuze ni ukwizera. Kitu tunakosa ni imani. Utuntu tumeze nk'utuntu twa fake Yesu nawe yajyaga dukora. Tuvitu twepesi hata Yesu alitufanya. Nabwiye ko yajyaga toba utwondo. Na tulikuwa tuwita kama udongo. Akagenda dutobatoba. Anaenda na finya. Ariko umuntu wigeze kuvuga akantu. Kuna mtu ameongea neno. Ariko na kantu mengo yari yihimbiye. Lakini kama amejiundia tu. Yaravuze ngo Yesu ari mu buhungiro kwa muri Egiputa. Yesu alipokuwa kwenye ukimbizi huko jangwa. Aravuga ngo hari igihe ngo
bari barimo barakina n'umwana, umwana arahanuka arapfa. Kuna wakati alicheza na mtoto akaanguka kafa. Noneho umwana amaze gupfa, abana bari bari kumwe babeshyira Yesu ngo ni umwishe. Mtoto alipokufa wakamzingishia Yesu kama ni. Bose barati ni umwishe. Ni wao namuua ni wewe. Yesu arabwira ati ntabwo ari jewe. Mimi si mimi nimemuua. Ntabwo ari umwishe rwose. Si mimi nimemuua. Baravuga ati reka abura ibimenyetso. Ni wewe, kuna alama. Noneho Yesu arangije aravuga ati noneho reka muzure. Akawaambia wacha nimfufue. Tumubaze umuntu wamwishe uwo ari we. Tuuliza aliyemuua. Amukoraho gutya. Akamugusa hivi. Wa mwana arazuka. Ule mtoto akafufuka. Amaze kuzuka bahita bamubaza ngo ninde wakwishe. Nani alikuua? Ahita yerekana uwundi. Akaionesha mwingine. Murabona ko atari je? Unaona si mimi? Ahita yongera amukoraho arapfa. Akamwambia afe tena. Batisa kongeye ukabati icyo nashakaga cyane. Hii ndiyo nilikuwa nataka. Igihe cyose Yesu yagiye akora ibimenyetso. Wakati wote Yesu alifanya miujiza. Mununganiza ndi mavuta nka menshi munzanire. Munisaidie mafuta mengi. Noneho rero ibimenyetso yagiye akora. Alama wakati zilionekana. Hari igihe yakoraga utuntu tw'ubusabusa. Kuna vitu aligusa vina maana. Utuntu ubona tutavamo ikintu. Tule unaona hatuna faida. Ariko tukaza kuvamo ikintu. Ndito tunatoka ndani faida. Natwe rero abakozi b'Imana. Nasi watumishi wa Mungu. Iyo turiko turakora utuntu nk'utu. Wakati tunafanya vitu kama hivi. Icyambere Yesu aranezera. Ya kwanza Yesu anafurahi. Tuba turimo tuributsa ab'isi yuko amateka yiwe yamamaye. Huwa tunakumbusha wa ulimwengu historia kwamba yetu inaendelea. Ikigira kabiri tuba turiko turakora nk'ivyo yakoze. Ya pili tunafanya yale Bwana amefanya. Noneho rero birangije umunsi umwe Mose ntago yari yabiteguye. Musa hakujiandaa. Mose ntago yari abifite muri bije. Musa hakuweka kwa mpango. Yisanga afite inkoni mu kuboko kwiwe. Akajikuta na fimbo kwenye mikono. Uku kwezi gutangura. Uyu mwezi unaanza. Wari uzi ko iyi tariki uzaba ufite inkoni gutyo? Ulijua hii tariki utakuwa na. Wari ubizi ko uzaba uyifite gutyo? Ulijua utakuwa nayo. Ni ibintu bigutunguye nkuko na Mose byamutunguye. Ni kitu kinakushangaza kama Musa. Imana niyo yatekinitse kugira ngo Mose azaba afite iriya nkoni. Mungu amefanya vitu Musa awe na fimbo. Ikibazo yari kuzahura naco. Ana shida angekutana nayo. Imana niyo yemeye kugomba kufite inkoni hano. Mungu amekubali uwe na fimbo hapa. Kubw'ibibazo biri imbere Imana irimo irabona uzahura nabyo. Shida iko mbele Mungu akutane nayo. Reka nkubwire ngo nta kibazo na kimwe Mose atatsinze. Hakuna shida Musa akushinda. Kubera ko yari afite iriya nkoni. Sababu alikuwa na fimbo. Nyuma y'iyi nkoni nawe. Ada ya fimbo. Ibizaza imbere yawe byose. Kuja mbele yawe. Uzabikubitisha inkoni mu izina rya Yesu. Na hii fimbo kwa jina la Yesu. Haleluya. 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 Hariho abantu barimo baranyumva neza. Kuna wale wananisikia vizuri. Ariko se iyo mugiye ku mupfumu, wakati unaenda kwa mfumu, akaguha akantu k'agahembe, anakupatia kitu kama pembe, akaguha akantu k'urusato, anakupa kitu kama huyu, akakubwira ngo uzajye ukagendana, anakwambia tembea nayo, cyangwa se akakubwira ngo ugende ugatabike mu nzi wawe, anakwambia weka kwa nyumba yako. Ubona umupfumu atazi icyo yakoze. Huyu mfumu sanajua kile amefanya. Natwe iyo turiko turaguha bene ibi ngibi, wakati tunakupa kitu kama hiki, tuba tuzi icyo turiko turakora mu kirere kimwe. Huwa tunajua kile tunafanya katika kirere. Ndabwira abapfumu ko bataturusha ubwenge. Nabwira waganga kwamba watushinde. Ndabwira abarozi ko bataturusha ubwenge. Wachawi hawatushindi ya. Kandi ibintu bose bakora baba bidukopeye. Tena vyote wanafanya wanatukopi. Turashaka kugira ngo tubazibire ahantu hose. Tunataka tuwafungie pote. Nuko birangije Imana ibwira Mose. Mungu akambia Musa. Iramubwira ngo ngaho akiri iyo nkoni. Pokea hiyo fimbo. Niyo uzajya ukoresha ibitanga. Ndiyo utatenda nayo miujiza. Amaze kugera ku kiyaga gitukura. Alipofika bahari ya Shamu. Kiyaga gitukura kirakanura. Bahari ya Shamu ilimkodolea macho. Nicyamenya ko afite inkoni. Akajua iko na fimbo. Ageze ku rutare rwitwaga Imasa. Alipofika kwenye mwamba unaitwa Masa. Amazi arabura. Maji ikakosa. Afata ya nkoni. Akashika hiyo fimbo. Ayikubita ku rutare rwitwaga Imasa. Akagonga kwa huyo mwamba unaitwa Masa. Ahari Imasa ahinduka Imara. Palikuwa Masa pakatoka maji. Urutare ruvamwo amazi. Mwamba ukatokea maji.
maji, arangije aranwa, baadaye hakanywa n'abandi baranwa. na wengine wakanywa. Reka nkubwire ngo iyo nkoni wacu, Acha nikwambie hiyo fimbo umepokea ubundi ni inkoni isanzwe, ni fimbo kawaida tu, ariko mu kirere cy'imwemu lakini katika hali ya roho ndayihinduye inkoni idasanzwe, inaibadilisha fimbo ambayo si kawaida, ndayihinduye inkoni idasanzwe. naibadilisha fimbo ambayo si Ndabizi kawaida. hariho abantu bakuri kamera mufite inkoni namwe, Na watu kwa kamera mko na izo fimbo, nkoni zanyu nazo ndazihinduye mu izina rya hizo Yesu. fimbo ninazibadilisha kwa jina la Yesu. Duhereze Imana icyubahiro. Tumpe Mungu utukufu. Ejo bundi narababwiye ngo ngiye kugira kwizera Juzi nimesema naenda kwenye kuri imani, ku rwego rwo hejuru. imani ya level ya Abantu twari juu. turiko turasengana ku mugoroba, Wale tumeomba pamoja jioni, narababwiye ngo tugiye guhindura amasengesho, nimewambia tunaenda badilisha maombi, tugiye kurema ibintu bitari bihari, tunaenda angalia vile vikukua, turatangira dusengera mu gatumbi tunaanza iwacu, omba kwenye kwetu, turavuga ngo turashyiramo kaburimbo, tunatia kablimbo, turashyira ama etaje, tunaweka magorofa, turubaka amazu akomeye, tunajenga nyumba kubwa, turahindurirwa amateka, tunabadilishiwa historia, abatavyara mu muryango turabihinduye, watasa kwa familia tunabadilisha, abarozi b'iwacu turabananije wachawa kwetu tunawanyamazisha kubwo kwizera. kwa imani ya juu sana. Ndashaka kugira ngo ngire abantu nka batatu Nataka niwe na watu kama watatu, bafatanya nanjye tugire kwizera. tutaenda pamoja kwa imani. Ngo umutima utizera ntabwo uhimbara Imana. Moyo hauna imani haumfurahishi Mungu. Ibitangaza byose byagiye biba, Miujiza yote imetendeka, byagiye bikorwa ni n'iriya nkoni. sababu ilikuwa na hii fimbo. Imbaraga z'Imana ziracyahari. Nguvu za Mungu zikafanya kazi. Imana ya Mose niyo Mana yacu. Mungu wa Musa ndiye Mungu wetu. Bishatse kuvuga iki? Nataka kuongea nini? Iyi nkoni ahantu uri buyishyire, Hii fimbo takapoiweka, mu kwizera kwawe uzajya uyigendana iminsi yose. imani yako itembee nayo siku zote. Ahantu ugiye hose uzajya uyigenda. Popote utaenda tembea nayo. Ndashaka kugira ngo munyumve neza. Nataka unisikie. Ntabwo mvuze ngo muri bisi uzajya uba uyifite, Sikukwambia nenda nayo kwa ntabwo bisi. mvuze ngo hirya no hino uzaba uyifite. Usiende nayo popote uko nayo. Ujye wumva ko ufite inkoni mu buryo Tembea nayo kwa hali ya roho. ujye wumva ko ufite inkoni mu buryo bw'imwemu. Sikia kwamba katika hali ya roho una hiyo fimbo. Ahantu uri buyishyire mu cyumba cyawe, Ukiweka chumbani kwako cyangwa mu nzu yawe, ama nyumbani kwako cyangwa se aho uri buyimanike, ama sehemu utaweka, wumve ko kuva uyu munota sikia kuanzia saa hii kugeza igihe uzapfira, mpaka siku utakufa, wumve ko hari impano idasanzwe Imana una yaguhaye kipaji Mungu amekupa y'inkoni kandi ya uzayihorana. fimbo, tena utaitumikisha. Igihe bashobora kuba bayikwiba Wanaweza ikuiba cyangwa se bagakoropa cyangwa bagakora isuku bakayita, ama wakaitupa, bazaba bataye inkoni ariko iy'umwemu uzaba uyifite muri watatupa wowe. fimbo, lakini ya roho uko nayo. Niba urira indege uzajya uba uyifite. Ukipanda ndege huo uko nayo, Abantu bazajya bakwitegereza babona uri umuntu usanzwe, watakuangalia kama, ariko wowe uzajya uba ufite inkoni mu izina rya lakini Yesu. utakuwa uko na fimbo kwa jina la Yesu. Muri ko murantahura neza? Unanielewa vizuri? Uzajya uba ufite inkoni. Uwe uko na fimbo. Icya gatatu rero Ya cy'inkoni tatu kidasanzwe, ya ajabu, igihe uzajya uba usinziriye wakati utakuwa umesinzia cyangwa se uri maso, ama uko macho, iyi nkoni izajya irwana intambara hii zose. fimbo itapigana vita Intambara kubwa. utabonye izajya izirwana, Vita uko naona n'izo itapigana, wabonye izajya ile izirwana. uko naona itapigana. Haleluya! Amen. Igihe uzajya uryama wasinziriye, Wakati utalala ujye umesinzia, ubwira inkoni uti inkoni we ntusinzire ube ambia maso, fimbo wewe usisinzie uko kiri macho. buze kuntera ugikubite. Kitakachonipiga vita pigana Iyi nkoni nacho. izajya ikumvira, Itakusikia. iyi nkoni izajya ikumvira. Itakusikia. Ahantu uzajya ugera ukabona hari ikiraro kinini, umworera munini, Hata kitu ujye kirefu, urambikaho iyo nkoni uzajya urengana. weka fimbo utavuka. Ahantu uzajya winjira ukabona haragoye, Popote utaingia pako shida. tuhatunga inkoni mu buryo bw'umwuka bizajya Shika bishoboka. katika hali ya roho fimbo Igihe yako. abarozi bazajya bagutera, Mali wachawi uzajya uvuga uti watakupiga. inkoni yanjye ikubita umurozi kandi mwice. Sema naweza piga vita na Ndabahesheje inkoni mu izina rya Yesu. Naonyesha fimbo kwa Mu jina la mbaraga Imana yampaye ndabahesheje inkoni mu izina rya Yesu. Mungu nanyosha fimbo. Iyo nkoni ikugireho umumaro, Iwe na faida kwako. iyo nkoni ikugeza aho utakagombaga kugera, Kufikisha pale haungefika. inzoka izahaguruka kugukomora, iyo nkoni izakubera umuti. Ikutane na hiyo fimbo. Haleluya! Haleluya. Imana ibahe umugisha mwinshi. Mungu awabariki sana. Hariho umuntu uryohewe, Kuna mtu anafurahi. mwumvishije agaciro k'ikintu ufite. Umesikia thamani ya hicho kitu. Sawa,
mandi bamera umugisha. Mungu awabariki sana. Ntunganiriza utundi tunuza tubiri tw'amavuta Nisaidie ningine vyombo viwili vya mafuta cyangwa se dutatu ama vitatu, munzanira ahangaha. unileteye. Abantu mudukurikiye kuri kamera, Munatufata kwa kamera, genda ufate amavuta ya Elayo. nenda ushike mafuta ya Elayo. Nidutangura gusengera ya mavuta, Tukianza kubariki mafuta, nawe ayo ngayo arabahezagiwe. na wewe hapo yatabarikiwa. Nitwinjira mu buryo bwo gusenga, Tukiingia kwenye maombi, uze gukuramo usige iyo nkoni. gusa lidelivu pake kwenye mafimbo yako. Ibi turabikora mu kwizera. Tutafanya kazi pamoja kwa imani. Hari abantu benshi bakritika bakavuga, Kuna wengi wanaongea tu, bazajya babanza bakritika ijambo ry'Imana. wapinge kwanza neno la Mungu, Twe tuba turiko turabikura mu ijambo, lakini sisi tunayatoa kwa neno, ntabwo ari ibintu twimvira mu mutwe. si mambo tunatoa kichwani kwetu. Kandi niturangiza kuzisiga amavuta, Tukimaliza kuzipaka mafuta, uyu mwanya nyine kwanzia saa hii, cya kibazo uzi, ile shida unajua, cya kiyaga gitukura kiri imbere yawe, ile bahari ya Shamu iko mbele yako, ntugende utagikubise iyo nkoni. usiende bila kuipiga. Ya turaje tuyikubita ibintu bitatu. Tunakuja tuipige kabisa. Haleluya. Amen. Reka dusenga Imana. Wacha tuombe Mungu. Data mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, Baba, katika jina la Yesu wa Nazareti, Mana yo mu ijuru kandi Imana ikomeye, Mungu wa mbingu unayeweza, Mana igira neza, Mana y'imbaraga Mungu nyinshi, atendaye vema, mwenye nguvu, turagushimiye ubushobozi bwawe, tunasante nguvu zako, turasengeye aya mavuta, tunabariki mafuta imbaraga haya, zawe zibe muri aya mavuta, nguvu zako ziamadani, ubushobozi budasanzwe bube muri aya mavuta, uwezo wa mtabu we juu yake, bihinduke igitangaza. badilike muujiza. Aya mavuta nahura n'iyi nkoni, Hii mafuta yangaliwe fimbo, bibyara imbaraga zidasanzwe lakini ni nguvu za mu juu, izina rya Yesu. kwa jina la Yesu. Amina, amina. Amen. Amen. Uzajya kozamo intoki zibiri, Niletee vitu viwili, uzajya ukozamo intoki zibiri, leta uguse mikono miwili, iyo nkoni yawe uyisigire neza. hiyo fimbo yako ipake Si vizuri. ngombwa kuyisiga yose, niyo wasiga agace kamwe, Sihitaji kuipaka tatu, peke kipande kimoja. uvuga uti mpawe inkoni imeze nk'iyo Mose Sema yahawe. ninapewa fimbo kama ya Musa alipewa. Numara kuyakira, Uipokee, ntuceceke, usinyamaze, ubyature uvuge ati nakiriye inkoni utabiri ninapokea fimbo imeze nk'iyo Mose yahawe. kama ile ya Musa. Njyanira hariya bakunshyiriyemo amavuta, Nipelekee watie mafuta. muze mufate amavuta mutangure musige abantu. Weka mafuta, watu wajipake. Urakoramo rimwe uhita usiga. Shika moja upake. Tubikorane ububangutsi. Sawa sawa. Ufite n'ahantu urwaye waca wisigaho. Sinshaka gukora ibyo nge nifuza, nami nkoresha icyo wampamagariye. Sinshaka kuba jyewe nifuza kuba, nami mpindura uwo wampamagariye. Taro wanjye ntabwo urinda, koresha icyo wampamagariye. Sinshaka gukora ibyo nifuza, mugire vuba na vuba.
bwanjye shaka kuba yewe nifuza kumba mindu mukorane ububangutse abantu mudafite inkoni ayo mavuta uyakire mu kiganza cyawe nugera mu rugo uze kurondera inkoni twese turirimbane ngo imiyaga iraza imiyaga iraza nanjye ngashikama turirimbe twese kuko nzi kwa runkingiye ntacyo nzoba imiyaga iraza nanjye ngashikama turirimbane twese abatarabona muduze ibiganza tubaza abatarabona amavuta ni bande kariya gace
nizeye ko ntacyo nzoba oya ntacyo nzoba ntacyo nzoba ntacyo nzoba utarabona amavuta yazamura akaboko arankunda aranyitayeho ntacyo wewe twakuabudiwa ni wewe twakuabudiwa ni wewe twakuabudiwa ni wewe Imana ibaha umugisha mwinshi. Wabariki sana. Reka tubasabe muve hasi. Tuwasimame. Fata iyo nkoni yawe mu kuboko kw'iburyo. Yesu ashimwe. Amen. Yifate mu kuboko kw'iburyo. Weka kwenye mkono wa kuume. Numvishije ijwi ry'Imana rivugana nanjye. Ninasikia sauti ya Mungu ikiongea nami. Ndakunda kubaha Imana. Ninapenda kumheshimu Mungu. Kandi ntabwo nkunze kuvuga ngo numvishije ijwi ry'Imana. Uwasipendi kusema nasikia sauti ya Mungu. Iyo numvishe ijwi ry'Imana, Kama ninaisikia sauti ya Mungu, nzajya mbibabwira. nitakwambia. Kuko nzi ko Imana yanjye itabeshya. Sababu Mungu wangu huwa hadanganyi. Kabiri, Imana yanjye ntabwo ipfa kuvuga. Pili, Mungu wangu si radio aongee. Ivuga iyo bibaye ngombwa. Anaongea kama inahitajika. Numvishe Imana ivugana nanjye. Mungu ananiambia Ngo uyu mwaka katika mwaka huu wakiriye ikintu gifite umumaro unapokea kitu cha faida ambayo si kawaida. Haleluya. haba mu buzima bwawe, Katika maisha yako, haba mu mibereho yawe, katika unavyoishi, kugeza igihe uzapfira. hadi siku utakufa. Umunsi umwe witwaga uriya mugabo wari uri kumwe na Mose yitwa ndera Aroni. Aroni. Uriya Aroni Yule Aroni nawe yari afite inkoni. alikuwa na fimbo. Ngo amaze kwishyira hasi, Alipoweka chini iyiwe izaho amashugwe. yake ikaota maua. Ni ukuvuga ko Mose amaze gupfa, Musa alipokufa, Aroni nawe yabonye inkoni. Aroni na yeye amepata fimbo. Imana ibamera umugisha. Mungu wangu awabariki. Jewe iyi nkoni mfashe, Hii fimbo ninashika, ndimo numva ameze nkaho mfashe umuriro. ninasikia kama ni moto ninaushikilia. Tayari iyi nkoni yamaze guhinduka. Hii fimbo tayari imebadilika. Iyi nkoni yanjye ndimo ndumva yahindutse izindi mbaraga. Fimbo yangu nasikia na nguvu kubwa. Ntabwo ari igiti kindi, ntabwo ari igiti gisanzwe Si mfite. mti wa kawaida niko nayo. Mfite inkoni mpawe Ni n'Imana. fimbo ninapewa na Mungu. Ndadekaraye nawe Ninaamuru na ngo wewe, iyo nkoni ufite hiyo fimbo uko nayo hinduka imbaraga z'Imana. ibadilike nguvu za Mungu. Kandi wakira ikintu kidasanzwe. Tena upokee nguvu si ya Tugiye kawaida. gutangura gusenga Imana. Tunaenda kuomba Mungu. Niba ari ideni uyikubite iyo nkoni. Kama ni deni ipige itoke mbele Niba ari yako. indwara urikubite iyo nkoni. Kama magonjwa uipigie hapo. Buri kibazo cyose ugikubite iyo Kila nkoni. shida uipige hapo. Turakoresha imbaraga zacu. Tutatumia nguvu zetu. Namwe mudukurikiranye kuri Nanyi kamera, mnatufuata kwa kamera. tugiye gusengana namwe mwese. Tunaenda omba pamoja. Data, mu izina rya Yesu Baba, Kristo, katika jina la Yesu, imbaraga zawe zirakomeye. nguvu zako zenye nguvu, Turizeye, tuna imani, twakiriye ikintu kidasanzwe. tumepokea kitu kikubwa, Twakiriye imbaraga zidasanzwe. tumepokea nguvu za Mu juu. bigaragara n'amaso y'umubiri, Kutoka macho ya mwili ufite inkoni mu kuboko kw'iburyo, tunafimba kwa mkono wa ariko kuume, mu buryo bw'umwuka lakini katika hali
hali ya roho, ufite imbaraga yawe na nguvu zako, mu izina rya kwa Yesu. jina la Yesu wa Nazareti. Turakubita ibibazo byose. Tunapiga kile shida. Ijambo ryawe ryambwiye ngo Neno lako linaniambia kuvayo 4:17 toka 17 havuze ngo iyo nkoni inasema hiyo fimbo tujya tuyikoresha ibimenyetso tutaifanyisha ishara na miujiza. uhereye ku bibazo dufite. Kuanzia shida tuko nazo, Turabikubita mu izina rya Yesu. tunapiga kwa jina la Yesu. Turabikubita mu izina rya Yesu. Tunapiga kwa jina la Yesu. Turafungura imiryango. Tunafungua milango, Imiryango y'imigisha. milango ya baraka, Imiryango y'amafaranga. milango ya pesa, Imiryango y'akazi. milango ya kazi. Turugurura mu izina rya Yesu. Tunafungua kwa jina la Yesu. Ikiyaga gitukura Bahari ya Shamu turagitandukanije n'inkoni. tunakiachanisha na fimbo. Inzoka Ila zadukomoye nyoka zimetukomoa, turazivugurusha mu izina rya Yesu. tunazinyamazisha kwa jina la Yesu. Inkoni ihindutse umuti. Hii fimbo nageuka dawa, Inkoni ihindutse ubuzima. inageuka Mu uhai izina rya Yesu Kristo wa kwa Nazareti. jina la Yesu wa Ahantu Nazareti. hatari amazi Mahali hakuna maji turakubita hino nkoni tunapiga hii fimbo, amazi aboneke. hii maji Abantu yapatikane. bari bagiye Watu kunyagirwa, ambao walienda kunyeshewa, iyo nkoni nibabera igiti hiyo fimbo iwe mti kwao, ibugamishe mu iwaegamishe izina rya Yesu kwa Kristo wa jina la Nazareti. Yesu wa Iyi Nazareti. nkoni igize imbaraga, Hii fimbo inajaza nguvu, ibyahagurukira umurimo wawe, ijaye moto wako, ibyahagurukira ingo z'abantu, iko katika mambo ya watu, ibyahagurukira akazi kawe. iende kwa kazi yako. Turakubita, Napiga, kubita mu izina rya Yesu. piga kwa jina la Yesu. Kubita umurozi, Piga mchawi, kubita, piga. turakubita inyatsi, Tunapiga pepo ya turakubita maunyang'anyi, ibibazo, ila mawazo turakubita tunapiga katika jina la Yesu. mwizina rya Mu Yesu, izina rya kwa Yesu. jina la Kubita, Yesu. kubita, kubita, Piga, kubita. piga, piga, Kubita, piga, kubita, kubita. piga, piga, Imbaraga piga. z'Imana. Nguvu za Mungu, Kumva Mana. nasikia Mungu, Kumva Mana. ninakusikia Mungu, Ibitangaza bikoreka. miujiza inafanyika. Kubita ubugumba. Piga utasa, Kubita sida. piga ukimwi, Kubita diabete. piga ukisukari, Kubita. piga Mu izina rya Yesu kwa Kristo wa Nazareti. jina la Yesu wa Nazareti. Ibyaguhagurukiye. Vilivyokusimamia Turakubita. vinapigwa, Ibyakuzengereje. vilivyokusumbua Turakubita. tunapiga Mu izina rya Yesu kwa Kristo wa jina la Nazareti. Yesu Kristo. Turakoze Mana. Niresente Bwana, Turakoze nyakubahwa. asante Mungu, Turagushimiye. tunakushukuru Imirimo kwa n'ibitangazo dukoreye. miujiza na maajabu nafanya, Utugiriye neza. unatutendea vema, Twakira iby'agaciro. tunapokea vitu vya Twakira samani, ikintu cy'agaciro. tunapokea vya samani, Twakira ikintu cy'agaciro. tunapokea vya samani, Twakira ikintu cy'umumaro. tunapokea vitu vya samani. Batoza bene kore bosandara. Haleluya. Repaza bine kotani modere bosandevoya. Aride kune mosande vene krobosandevoya. Asante Bwana, Urakoze mwami wanje. asante Bwana wangu, Urakoze nyakubahwa Imana. asante Mungu wa Izina Bwana, ryawe rihabwe icyubahiro jina lako kandi liheshimiwe rishyirwe hejuru. tena liinuliwe Izina rya Yesu. kwa jina la Yesu, Amina. amen. Ndagushimiye Mana. Vuga ngo urakoze Yesu. Sema asante Yesu, Ndagushimiye rwose. ninakushukuru, Bivuye ku mutima wanjye. natoka kwa moyo wangu. Ayo mashyi ni ayawe. Hiyo makofi ni yako. Zamura amazi wazanye tuyahezagire. Inua maji umeleta, ni ya bariki. Muri sare ya gatatu niba hariho abazanye amazi, Sale ya tatu, kama kuna wale wameleta maji, mubwire abana nabo bayaduze. ambia watoto wainue maji, Kandi mwe mwasize inkoni zabo nabo. tena muwe mmepaka fimbo zao. Data turagushimiye kuri Imana. Tunakushukuru maana ni Mungu, Turaguhaye icyubahiro kidasanzwe. tunakuheshimu mara tena. Wabanye natwe kuva mu gutangura Ulikuwa pamoja nasi mwanzo kugeza mu gusoza. hadi kwa kumaliza. Turahezagiye aya mazi. Tunabariki haya maji, Turahezagiye ibiganza byarambuye bitanu. tunabariki mikono imenyosha, Turahezagiye buri muntu wese wari muri kino kibanza. tunabariki kila aliyekuwa mahali Bibaye hapa, ngombwa ko dutandukana, ili tunataka ndagira kuachana, ngo buri muntu wese umugirire neza. kila mtu mtendeye vema. Imbaraga zawe mwami
wanjye zikora nguvu igitangaza zako zifanye miujiza. data nitwongera kugaruka hano turi bazima Tukirudi mali hapa tuko wazima, tuzashima izina ryawe rikomeye tutalisifu jina lenye nguvu. icyubahiro ni icyawe Heshima ni yako, ayo mashyi wumva dukomye ni hiyo ayawe makofi tunapiga ni yako, izina rya yesu kwa jina la Yesu. Amen.